Tala yo VAIFANUA, ale Samoa Entertainment TV mai pia. Ua talasanga ina le ofisa o leo fale pui mal toe fuata ina le sosoani. Alo tātua tunu uli sa ilinga o pensa amino vai sala masoe. O se li isufata o sangal matua. Na alu ese mai malona a inga i vai telefo ile strona ai. Asu mua au kuso. Mai o mai ile asole nei. Ile i toe fo iane lava. Ma wha mole mai ai leo e se sinata si la fia. Se wha mtalanga no fuanga o lo iai lea talii. E so ta iane la ofiso leo ile telefoni valu fa lua po le lua. Ele o tu umamaina ele pulenga o la ofiso o New Zealand. I Samoa le tofia ai o le sa aveam whamsino sinia. Ele mtanga ruengo whamsino ngā Samoa e tu mai ile foe. Ole komesina o sulfa inga i Samoa, le fio ngā vui Clarence Nelson. Ina ua whailoa whalawa i telea i komesina sili o New Zealand i Samoa le fio ngā a CLA Vantua. Lana whamalo ile komesina o sulfa inga lo tātua tunu. Samoa fo ile awa noa e whaaso ai, i whai ngā pa anga whaau malo e lua. Ai mai se, ole ngā lua e whaatasia i ofiso sulfa inga i Samoa neima New Zealand. Mo le whaalau tele ino to mai, o le whaasua ina o anga waa, mo le alu iluma o ngā ruenga whaatino. Nā o fia le whaasoa le malanga atua i o sui, mai le official komsina sulfa inga i Samoa nei, i se polkalame whaalea o onga i New Zealand, e tai. O le mai aso talwai leana o pongi e fo i le malo New Zealand i Samoa, sa alfa amna tuino le Yupeli aulo, o le Samoa Law Society i lona 5 tausanga, talona tautua mawhina u le amiotonu. Mafsonsani mai e fo i tangata popoto whaapito o New Zealand i le tula fono o lo ia mawhaamasino. E whaasoa o lato to mai mo le si tia o lea fo au nanga il tato tunu. Ia sanga mawalunga i pea le tulanga o le whaime tonu ma le tula fono i Samoa. O le porkalame le whaamna tuino le Yupeli auro le societe alo ia. E tolu waso na taula mua i langolango le sociolo ia New Zealand ma le whaamasino ngā Samoa ai o le Aotearoa Pacific Justice Sector Program. Ma whamalo i fo il komsina silio New Zealand i Samoa, le fionga CLA Vantua, i le Samoa Law Society i whaamonianga maua. Ua mawai atu le sasao ta malu o luono pe ta imol silia le fitu se fulu whanau o tausi le Campus of Hope, e tuana i matu. O le toatelo i la tauna sawa ina i tamaa. Ai sali whaapito tasi ai le lato whaamanuia mō na o tamalo lo whamoni. O whaamonianga whanau o tausi le SVSG Samoa Victim Support Group i le Campus of Hope. Sao lato o batu fo i whaamonianga ma mō o ngā lo whai tamaa o tamaa o mātua ma li u malawa o Samoa i le lato whaamanuia. Paitai, sao lato o pātapatia fo i le sao o tamalo loa e aro lofa ma pui. Tai ma tausi o lato a hinga. Uta maloloa na whai ma wha ta inga i a lato whana weala i lea lofa, whaanoalo, ma le loto atoa. E manatul pulenga o le to manga mwepopo ngā TLSVSG o le lofa tama. O le wha ta inga le nae ma whai ona wha sao atuai. Leo langa o lo nā tali i o lo nā whine o lava i le wha avamau. Ma o lato talo sia i le wha awa waipea. O na mawoni tama Samoa e lato te whaiele nā tulanga. Ma whausi aini a inga e langonai e lato whanau le saunga le mū, o le mawhanawhana o le alofa o le tāua, ma le whaalo alo mō tangata umo le ainga. Ma mamoli whaapitoa mai ai foi, ma le whaaftai tele le ngata o whanau, ai o le pūlenga o le tō manga. O le aso sao ta mālua ono la lata o whaamanuia, mō ta māu malawa, na whaasilisili ia i lātou, le alofa, nailo le sāwanga, ono sai nailo le ita, ma le pui i le saunga le mu, nailo le sāwā, ma sanga whaafetai ai nai tu ainga o tamā i Samoa, ma manuia loto waso lua ono, mai le SVSG. Mai lama le to mang o le Campus of Hope o tausi ai ta maiti o le to tele na sāwā ina o lātou tamā, po o li fo i e lata i o lātou ainga. Peta ia iai fo i tamaiti e ese mafuanga na tau fiai i le lotoale nei. Ma o anea i le taimi ua ta pena uma ainga o Samoa e pāti patia le sao tamā. Ai whaafua se i lava o nā luatu se tamā i le lotoale Campus of Hope
I tuana i mato, e fia mafuta I lo nalo, o lo tausia I totonu. O ina ana moli mawina ai le lo loto le langona o lea fo I tamaititi, e fia va ai, ma fia fusi atu I lo na tama, e pe una fai ai ala feo fo inga, fusinga I lea taimi. I totono le loto ale o le SVSG po le Campus of Hope, ese lava mafu anga o le amatua I o whana ulo o tausi ai. Ai loa ngō fie lava fo I le pulengo le to manga, po le SVSG le taimi walua tuai le tamai fia pui, ma wha amalo si au I lo nalo, ma iai le mana onga e maua e lana whana au se luma na e manuia. Ma ave ai fo I le nea sao tamalu olu ono, e amana I ai tama olo o tausi, ma tutu whaata si matina ma lato whanau. Ua whaasili ia I lātou le whaaloalo na ilo le sawanga, o le whetau sia I na ilo le whaamatau, ma malama le lei o le malo si moni lava, e maua mai le moni o le alofa, ma le tausi whaamaoni. Ini sir tala tuli loa, ele o whaiese tangi al whaipule whirwhiria sa whatalua, whaasanga le matai o lo nei tu malo o tangi whaasanga ia teia. Vanga na ile avatulan tal sanga al whaamsinonga I whaalea o ngā ile tangi, ale le ua sua tongi aso, matali atua I ana tua inga. Mata uela na loa ia, Miss Mira Lui, e tu stala ina ofisilingia, ele ese tangi whaasanga ile matai o le tu malo na tangi. O lo tua ia le ua tu ia pai po le toa le taimilen tu whai tupe o lo nei tu malo. O na whape o le vaita o le palo tala I titi le na tu whai, o tua ia ile whai pule le whaatau sena. I tala wha wau lea nau tātou fisilingi ai, le li I profesa o le fōmai o le whaia o ngā o le tuspa ia, le sunga le whawhengai ngai a upolu luma wa ai, sona ia fo I whinangalo, whaatatau I whina unga o whaia nei oa po o minerale, o I le aliti tai o Samuel Pasifika, po ai tonu e iaile aia, po le whaai unga I Samuel la lata I manua. Sao noa le whawhengai ngai le li whaia o ngā, o lo whina mai Amerika o lātou e iaile aia o Samalienga na whai. O le taimile nei, o lo whaisu e ngā lo ia male e kālesia po o whea o iei Samalienga tūsia e iaile aia Amerika I o ngā Samia. O lea e lata I Amerika Samoa e leo manino I le taimi nei le mea na, pe o na ia sao noa ai o lo manino o Samia o Samuel Pasifika. Te ibanga na ai sa whai ia ni malienga ni agreements mani whea ngainga yasa o mawai I le taimi ele I o mai le EEC. A whai na whai sa malienga I le mea na le loa po mau Amerika e tu atu o ngā Sami. Ele a whaiva se lau le na whai ele malienga matutuila. Ele o ilo tonu po o whea o tati ai le malienga le nā pe o na ia sao noa. Rona whina ngalo o ngā Sami la vai o Samuel Pasifika. E pui le Pasifika o ia e te tau o na oso mai ai I to tonu le Blue. Mai o ia te tau o na oso mai ai lo I to tonu le Blue Pacific. Na amata I le taimi o tai fono le sunga tu le epalu pesoli ai sa I le malie ngau I le lua fesu fitu. O le Blue Pacific o le pui ngol Pasifika mona o ngā Sami. A whai wofi mai Amerika I le taimi le nei. Pele te tau na wha o ngā le Blue Pacific Strategy e whai ai se whamatalanga po se statement a le Pasifika. Ona ua lotea o tātou Sami. E te tauna iai le fono a tai o le Pasifika se whaatala noanga o le name tā upu. O le melo na lua pe on sa no le profesa a whai ua mai Amerika I amatai I o le deep sea mining le nei. A whai o lea ono whai le mele e whai ma whai to ai ofi mai ai Amerika I so o se o ngā Samuel Pasifika. E ofi mai ai Amerika e ono whai ai whatau inga mai si tunuu I o latou o ngā Sami e pe o le Cook Island. Ele I tau nuu Papua New Guinea, lea o tau amata Cook Island awa o le a whaila na whatau tui. O tenders for cooperation it could happen soon, he said. E ono whaile mea le nei e whai ma whai to o Amerika, I so o se o ngā Sami e whai ai malianga mal Pasifika. Sa nol whawhenga inga o le tele o le tunu ulentala no iai, o lo opopole tutuila, o na o saina, nei te ua mai saina eli, ai le leile mai o Amerika e eli. O le mea le nā, o lo fefe ai tutuila, geopolitics mai au mai saina as a threat ya Amerika. Ai whaoso mai ai lalo le deep sea mining. Ai oie a vele ai atau ya Amerika e o mai ai eli pe maina minerale o le Pasifika. Ele o se whaatananga sa te tau na ai Amerika Samoa I le ilo I longa o lea mata upu. A whai o le tautonga Amerika ia pui Amerika Samoa. E manatu whawhenga inga ai se awa whai ai lea whai unga ia unoa ma le iai o tangata Amerika Samoa I lana whai unga. Mai o nisi fo I na ofisili.
lo tulia pea i tātou tala o iluma le whaatalanoanga ma le li profesa le sunga upolu luma ma ai.